Ajde, idemo da bude. Ovo se svi nosi. Okreć. Neću. Okreć, boli. Okreć, šefić. Molim kuću opet. Gdje raj? Ti se kurban Turci voki neko. Ja sam obušenio. Lagane. Ovako ga još nisam bio da... Jel dobro? Ali pušta ga je ovdje. Moramo mijenjati. Dobro je se. Šefić ti se ušutio. Gdje mi Rojko? Oni doma. Znanja tamo nešto. Voli, ako je pečena je bez zebanja. No, skin. Ja staro zvao i rekao, hoći, već uružan. Nije, prije 3 godine. Nije problem, ali nije uružan. Ajde onda, Mari, otvori vrata da gore bude sve spremno i sve da bude pod kontrolom. Otvori vrata širom dolje, sad će doći i Ferdo doneći. Ajde tamo, ti ulaz parkira. Gdje je to janje isječeno tamo, jesu tu i pačve, jesu tu i dolibaše, gdje su konobar? Dobro je tebi. Hvala. Ajde. I kad ste došli na tu podjelu, jebi ga. I opet nek vas imam. Kakvi ste taki ste, bolji ste nam odbali, a svima hvala. Izvinite, ja uvijek moram nešto lupati. Nemoj to, Evo bali, nemoj slušaj, imam. Ako su neće me ljuti. Nemoj to raditi. Nemoj me shvatiti. Ja ga je upravo. Koji je živio ovdje? Ju živi. Da bude zelo. Živi. Ajde, živio Rajko. Hvala. Uzme ljudi. Ljudi, sad vi gustirajte. Evo čija. Izvinite, ne vrijeđam. Ja sam šaliti. Kako se tika Turska ga je ovca objela i neka. Čija ga je ovca objela? Turska. Moja. Ajde su mi ljudi. Živi aba, ovako ćemo pomoći. Evo ovako. Hajde aba, ovako ćemo pomoći. Ne mora Ilija da će učesni doći do čašće koga ste ja moja. Čekaj, pa ovo je druga ruka. Ne mora, proteže s kaj nisam. Samo ta, i konja. Koji onaj što mi nabrao? Ja znam. Ja volim rekao Hrvat. Pa ti igraću. Pa nije njemu trebalo navrća rogove. Pa kažu da on ima dobro prijavio. Zašto je prije dobro? Ma strašno je dobro. Ali ono je staro. Sve je pravda. Ali, kad se nešto rodi pri čovjeku, ono je dar. A svaki čovjek koji se rodi ima svoj dar. Neko je nadaren. Đuro je nadaren da bude dobar majstor. On je samouk majstor, a još zaučio školu, on je građevinski inženjer i znači čitaš planove, on je gradio naše zgrade. Njega je poštovao i pokojni moj otac, prvo kao majstora, a kao čovjeka. Ali, izvini nas, domaćinski kolac, ja što... Izvolio! Hvala što. Neka. Ako si mi rekao da izvolim, a ja ti si men dodao hvala ti, Turčine, vjerni prijatelju, izvini što ti kažem Turčine, ja to tebi po milosti govorim, a da naspem ovaj pehar što sam... Jer mu je to vjera. Mali tišina, ima program, aba usmjeri ga i upozori ga. Još jednom samo je. Nemoj ići ko žlijebe pred rudu. Molim vas, ograničite se u jelu i piću, ako nijeste ograničeni... Dobro, o tom potom. Nemoj. Ja znam gdje sam stao. Ako je zekonja osvjetljio obraz, ne samo kući Graučevoj, nego je zekonja osvjetljio obraz kompletno opštini Šipovačkoj i šire. Što znači, nije samo pobjeda Grahovac, Ilije i Rajka, nego je pobjeda svih nas ovdje što smo za stolom, sem ova dva Latina, ali vam govorim što se tiče ova dva Latina, da i oni vole
To iskreno ispred njih govorim i nek me Bog kazne da isti crni Verić kome svi firme, koji je jači od pola Hercegovine, voli što je pobjedio Zekonja. Da li je tako crni ili nije? Odgovori da ili ne. Nije, ja govorio da je Crnota to bio. Ali sem Crnote, a sem se i Crnota je bio naš. Zekonja, da. Šta se tiče u Zekonjin Pehara. A osim Crnote, Crnota je bio naš, sad je vaš, ali mi smo prijatelji. Ali, da, ja, šek, sačkaj, mali. Nisam, samo tjeba, nije ovo mali. Polako, ja mislim dijete, cipa. Kad ono, Islam, Jebić. Sad dalje. Sipat će se, ajde babo perovaj pehar, molim te. Nemoj da ja Idi. Evo se mi podvalci tebi. Se vapije Turčina prevrstao, rekao pokojni moj Todor, uja. A se vapije Turčina prevrstao, gdje sme besan, gdje zemljeni crni. Se ovaj. Ovo je pozvoro. Koga će ja prevršiti? Aba. Sad sve što se ružnije pričam, sve ti više. Daj mi sad ponovo jednu knjigu. Dajte, pive ne mere nestati ovdje i ne mere nestati ovaca jenjaca, ne mere zvona, ne mere pehara. A šta hoću da kažem kad govorim pehara? Ako se interesuje da donesem puna poljska kola pehara i da donesem svoje diplome i medalje i da donesem ono što ova kuća dok je tebe neće biti. Šta ova kuća dok je mene neće biti bez vola. Kažu i bez krmka. Še, i znam gdje sam stao, a reče, riječ je o Zekonji i o uzviku mom dičnome glasu, priseštvu i junaštvu, ali kad Islam Ribić Tilala kaže da je Zekonja, je li tačno da je Zekonja svima nama ponovilo što? Okreni se kameri tamo. Obraz nam ostav. Šipovcima, nije bitno ko je ko. Jebo ti bizone mrkve. A bio si osudio na smrt. A znaš šta, što sam ga bio osudio na smrt? Zekonji je spasio Petrovski post, a srijeda, ja sam mislio Zekonju pokojnom ocu za sahranu za zakoljem, ali je pop rade, ljutio se za njega, bio u pravu, to je spasio Zekonju, ja sam ribu platio, ne me malo kuzijan vidje, nema raka, baš ono, i to Zekonje nagrade Boga se poljubi. Vidiš što, u kuzencovo kad stari izmevine, ali svjedoci imaju živi. I on je zaradio pare i dao sam to malom za sahranu ribu, spasio svoj život, kunem se svom bratu Rajku i vama svima da nikad Zekonje prodati neću. Znači njegovi rozi doći na ovu staru kuću Spasenovu djeda moga koja je pravila moj djed iz rata pravio i za drugog svjetskog rata da sam ja ostao da umrem jer u njoj je umro i djed i otac i suđeno da umre zmaj u njoj da umre porušeni ovi ćoškova dede malo snimalo ove srušene ćoškove odvamo ove srušene ćoškove sve se mačad igraju Maco, sve se mačad igraju po njoj, mačad se igraju po njoj i mišci se legu, ali ovdje u ledu i snijegu je zmaj odrastao, zmaj ognjeni vuče, zmaj od Bosne, ponosne, koji je, kažem, uzor Graovaca ima u našem selu dosta, a to i poručujem i otvoreno kažem, trebalo je u većem broju doći ovdje, kad se dijele Jakšići, kad se dijele Mrnjačević, kad se 3 Mrnjačevića dijelila, Ugljaša, Mladi, Gojko i Ukašin. Ali slušaj, šta hoću da kažem, riječ je baš o Graovcima. Otvorno im poručujem da sam najbolji od Graovaca. Neka me čuju svi i da im uzor svima služi. A od dana današnjeg sve Graovce ću ja godišnje sastavljati svoju familiju. A posebno Graovče i praviti godišnje po jednu festu. A što im ja kažem da sam bolji od njih? Ako je ljudovati, znam ljudovati. Ako je ciganti, bolje znam od njih ciganti. Odnosno sam i najgori od Graovaca. Pazi, za loše. Za dobro sam najbolji. Ali za loše sam najlošiji. I dobro nek znaju. Oni svi. Kome ne zna, ne bi mogao sa mnom 3 sata. A ne li 3 dana. Ako me zna, mogao bi po 3 godine sa mnom da živi i uživa. I kao što ja zabavljam na moru, na jahtama moga kuma Fedu Bašića, koji treba da dođe i koji je poručio preko bake Lekića Željka, razljavutovi Željka, da će doći do 6-7 sati sa vrećom para. Ali nije to sve, nije sve ni u parama, nije ni u čemu. No šta hoću da kažem? Hoću da kažem
da Graovci dobro znaju koga imaju. Jedan se vitez u ovom vijeku rodio. Ja ću